Khadijah radhiyallahu anha. Kenal Siti Khadijah? Kenal di mana, Sota? Oh ya tahu. Siti Khadijah radhiyallahu anha, tahu Bunda. Ia nata bawa rewa, amalkan ke di rumah ini. Ia Siti Khadijah, maka dari panguluta Siti Khadijah, ia panamakan jatinro na nabita. Mangorongor nabita, ia pukul popak kumatinro. Masya Allah. Oh besti, kurang lagi ngamatin apa ya? Biasa mau tiga. Aja nanti itu tanah bapak ya. Pak Babinsa. Pak Babing. Biasa mau ngamatin alhamdulillah. Pak Lurah. Biasa mau ki. Wah, masya Allah. Pak Kawah.